Story telah London Network Daily Post. Menta perlokan wara HP ke kubur. Ting ke Pakistan ya ke Indian military action all out war. Tong ini ngap. Ke Pakistan ke siap penting ha ke New Delhi namar bakakam dan ke jing berngam na ke India. Kane kadai hadian bakadau ke Pakistan Defense Ministry ya ke jing berngam ke RAW Research and Analysis Wing. Banyak site Persia ya ke jing itebut ha Punjab. Ke Pakistan Defense Ministry ke ting yo ke India kalak ban tray ban penbit tang yeledi ya kanu kalat ban hirtma ya ke Pakistan. Ke Pakistan ke ting ru ya limited military action berkumjuru ya ke all out war na ke India. Kini ke jingkam lawara da ke Pakistan Defense Ministry syua ke application jongka ha Supreme Court. Ke Sarkar Pakistan kala persyang ting ban pelat ya ke jing itebut ha Punjab bat ha Khyber Pakhtunkhwa. Ke Sarkar Shehbaz Sharif mentaka kedau ya ke internal but external threat ban like tu ya ke jing itebut. Ke basuntunat ke long ba ke Pakistan ke ting ya ke spy agency RAW jong ke India. Yo kalak ban tray ban penbit tang yeledi ya ki lain jing bakla jong ke Pakistan. Ke Pakistan ke siir nadu bom ke Indian Air Force jika kam leno Jaish-e-Mohammed Balakot ke jingjam leng bagi jet India klemlap sa Pakistan hausnam ada ke kendai kadai ke jing penbitar bakrau ya ke Pakistan. Ke Pakistan ke tingsa yodon sakoi per ke strike kum Balakot namar baka India ke jam syakmat ya ke jing kunjongka Persya ya kileno. Khobli Shibun, Story telah London Network Daily Post.